securing the bag looking for money. Lakini umesauliza umevaa earring moja. Okay. Nimevaa moja. Just tell us this. Nawaambia sasa nimevaa moja cause ingine unajua mliniharakisha leo. Nilikuwa Kilimani kufika Kiambu Road, it's quite far. So nikapata moja ndo maana nikaivaa. Okay. Yeah. It's silver. Bro, it's silver. I don't do fake stuff. It's silver, 100% silver. Also my chain is silver. How much is that chain? This chain I acquired it for 5,000 USD. You can convert it into Kenyan shillings. I don't transact in Kenyan shillings actually. I transact in USD because in forex we usually use USD. There's a guy called Kasipul. Unamjua? Kasipul? Yeah, nimemsikia. In Tanzania. Yeah. Kuna time tulikuwa tumuuliza mambo ya forex akasema let me tell you the reality. Those guys, most of them wanaishi kwa nyumba moja na they are just fucking wamesota. Unaget? So akasema there are some politicians doing money laundering, yeah. I know. So they're just doing behind. So need to cover up, yeah. Okay, I've heard that story. First of all, it's rumors because hata kama mtu anaishi kwa nyumba moja, let's say for example I use Kenyan Prince. Hata kama ni kuhaya gari, of which some of you don't believe that we drive these cars. Even if I'm hiring a car, hiring a GLE per day is 40,000. Just hiring per day 40k. Sasa kama mtu anaweza hire GLE mwezi mzima, huyo mtu akona pesa maana. Si mnamuonanga nayo, sasa tuseme si yake, amehire. Per day ni 40k. Ama hata tuseme yangu nimehire hii Audi per day 10,000. Na mnaniona nayo daily kwa mwezi hiyo ni pesa ngapi? 300,000 bro. Kuna gari ngapi? Niko na hii nimenunua jana na niko na Mercedes ya black A250 kwa nyuma. Audi A5. Mercedes A250. Tuonyesha hiyo Audi. Microphones. Oh, before Later nitawazungusha. Before you go ask. Yes. You are only 22 years. Yes. Wewe ni tajiri. Vijana mdogo mwenye pesa nyingi. Sana. At 22 vijana wengi wa age yako wako chuo na labda wako kuishi bado wajifanya. So labda before you get forex trader, why you have to drive up or go back? Secondly, unajua maisha yanapanda shuka, kuna juu na chini. True. Supposing, God forbid, tomorrow forex trading is not there. How prepared are you with that? Then the final question is, kuna huyu jamaa anatoka Bongo anaitwa Chief Godlove. Ana flows sana na magari. Probably he might not be that rich. Yeah, he might not be that rich, or he might not be a forex trader. But my question is, the type of cars na lifestyle anaishi leo inaonekana inakuja kuwa trend, inakuja kukua ndio inavumbua ama inaelewesha system yenye maisha watu wanaishi. So does the type of cars yenye mtu anaendesha ina define how rich a person is in the modern world according to you? Na finally, madem watoto wazuri wanapenda pesa. How do you manage dealing with young beautiful girls hapa Nairobi, any other place? Okay, first question uliniuliza about forex if it goes hayway. So I've invested bro. Siwezi kuwa na flaunt hapa. If somebody buys a car at 1 million, that means in his bank account akona kitu ka 20 or 30. Unaona? Yeah, huwezi nunua gari 1 million ama in debt. Hiyo gari kiweza kuwa written off ama iharibike unarudi unasota. No. Okay. Umeniuliza maswali mengi. Nitaongelelea about hii ya mwisho, the ladies. First of all, ladies, most of the ladies wanataka a rich guy, it's true. But if you're a young man and you know what you want in life, bro, achana na madem. Mimi naweza ambia the guys out there, acha dem yako sahi, uanze kufocus na kutafuta do. Huyo dem ni losses, nywele, nails, out. What's that for? Personally, I'm not dating. And I'm not into dating because I'm focused in my life. I know what I want to achieve it. Dem niliacha kitambo. Sio pesa. Nails kidogo sana. Yes.
Unaona vile aliuliza vijana si kwangu. Oh. Yeah, vijana. But you are okay. I can't spend on a woman. Why? For real? No. I think you are the only fasting. Hey man, cool Bro. Hiyo 1000 I'd rather invest it. Izae pesa zingine because forex is investing money so that you can get money. So is it right now or in future you'll never invest in a woman? Okay, right now I want to achieve because good things take time. Oh. When the right time comes, I'm still young, bro. I'm fucking 22. When the right time comes, I might take you and we go and start a life. Amuko na mtu. How will you meet your personal? Okay. So for now, do you have a girlfriend? Right now I'm fucking single, bro. Oh. Yeah. Right. So ni maswali zake zilikuwa mengi about the Tanzanian guy, Chief Godlove. So Chief Godlove flaunts. Sijasikia mahali akisema yeye ni trader, but invest. I know him. He's a good friend of mine. Chief Godlove is rich. That's what I can tell you about Chief Godlove. Chief Godlove akona do. Na ile lifestyle. Okay, lifestyle ya social media currently in the 21st century. If you have cars, people perceive you that you're rich. Never. Kimalizia. Currencies. Right now if you have Kenyan shillings, convert it into a currency because currency zote size inapanda juu. Most likely Bitcoin. So guys, go and invest in cryptocurrencies. Like forex is one of the sub branch ya hizi vitu. So if you have money in Kenyan shillings, hiyo 10 bob changa ifike 129, convert it, hiyo pesa itazaa. Cryptocurrency is the future of everything right now. That's what I can tell people. Okay. Before we go, kuna jamaa Bahati after Arsenal imelose aliamua anyoe nywele zake. A 10-year-old dreadlocks. Zenye alikuwa anazo. So what do you have to say about that? Okay, one thing about that Bahati ya kunyoa. That was an old picture. Bahati hajanyoa. It was an old picture ili resurface currently. Watu wengi wanasema ni AI. I'm in the game. Bahati hajainyoa hata kiwa mdogo amekuwa kiresiso. Okay, either ni AI or hajanyoa, but we know haezi nyoa nywele ya 10. Nywele ya 10 ya sasa wewe uwezi. Alright. Yeah. So I think now we can go and see your new brand. Kuna wale watu ambao wanasema maybe you are doing this to compete with Kenyan Prince. Nataka kufanya hivyo. First of all, Prince ako chini. Siwezi compete na mse ako chini yangu. Unaona, mimi niko na dough bana. I'm fucking rich. Vijana wa forex wako down, wako chini. Mimi